fait ka anga janmani nunu laje wakati bela jalalena awie aw sogolento anga bololo siraw kan Elba Production ka farafina jaw nyenemaya. Agera bare. Mogoto manga de mebide. Surtout Fatina nyogona nun. Ni bege Fati, me Fati man shidoni. Wallahi. No. Me o bega nogo. Umaru taindu. Ni shekim ta umarga biro kono. Ni bitan plateau di. Allô? Oui, ça va. Wallahi, ça va, alhamdulillah, il a raison. Bah, j'étais là. Wallahi, il revient, bah, je suis là. Ah, problème, fait, il a le venu voir sur un. Ah, oui. Oui, c'est na wakati jume. Ok, problème, fait, il a là. Ah, quand sonne. Jure. Tu vois, t'as un appel. Aïe. Umar tega telefon ta. Ni man famiyari. Ni wari mini bula ka can kalo kili. Wari mini gar mor kono. Mama gala di ba dira ni mani ya ble. O wari bi siga tunu klesi. Sugon dug se jeje. Mo dun te ni Umar flako. Ai Marti sono orientati su amata. Me Johnny bina dusu ngona ka warinta. Ala kanna ni malukui. Ni wari ngajan saral mamini bomi. Ala kanna ni malu. Wallahi ala kanna ni malu. Ntaro mina ni ti la kale chukuti na kwa. Depuis wakati jume war be so kono war mo tunu fo sisan war tigi dum woli ke kali bigana ka war no se ne bo ke chugo di sisan bureau ko na korolendo ko jugu yo minga snap doke voilà de toute façon bureau ben est donc je peux faire mon snap où je veux chaud.
aya bana Aisha ka boli nya fana o mo ne mo fagala de ya herete Aisha o mo ngere boli tamuna mo ngera na en ne tesa Madame e boli muna madame mo ngera wallahi ni te kele fente fui fe ina na mule nyine isigi mana kella mana fuila yera ni mana isigi Mardu Marti antukuni awo chogo di ma fam bureau en karani tadisa ah tiyam so kuyede atiana donc maruga bureau na kafion bara woro feme kelere tessa atiana kana to fe di mamene madame it is like ina kufo komi mortia yakli bala ko shaki tunni yakli bola akon million tay awa ne yakli bala ok komi mortia mo gana di marma ko mortia ma de machin kli abine de bolu Mariam ni shaki soro tugudi ibe de ko fana nyayini ya fana faut te se mabli okay tere ku nyata nana nai Fati be ni shaki ko yimbe kalama e de la ko ne ke nga ko jume ko Fati te ba min kalama ne fen ke Fati be bo kalama de ba do be ne afa Fati mais de ba Fati de me wal kala law ka bagay ma ki mine ki toro ki ni ma toro wallahi mais jawa te nga fa de li fe quoi mais be ya fama quoi Mariam e kon ba do an kuma deliga kele akan sa lu beto yi dan daga sara futo lu kuma na play yera ni mana ko bara ora kadi tay mu do de ki sune ne ba do depuis au dongo ne ko Mariam te son ko sunu ma parce que mi don che ni na ko toy ne ga chuga cha me mi do de ki albi ala ki ya barata nya yame merci Mariam kamewla ajara ni ko sebe Madame sera la cheki nsi bibi Martia entreprise karani tay ukoro cheki fene karani tay donc c'est un plus en plus ni enregistrement muta débat do ça va me servir à quelque chose ça c'est sûr madame je te tiens Fati. Ça va? Nigga warbim. Huh? Nigga warbim. Ongare. Warim mer mor kona bim. Nigo warim mer mor kona bim. Ere bitani ga warta munila. Eta duwa. Ere ableya. Abi nyesra de la. Mi ase ibodwa. Ha? Mais comment comment? Ala kama sa ne ga to iga kuma chugudi walwar marale bi tugota abe yesra la Nyata, certes. Mais nya nyata. C'est parce que vous devez ngala problème bi. Et venga faire un problème kala. ali ni problème bi dala iba foni nyana di akarsa ni baro problème bi dala akarsa ni mago be warla ne bi soro ka taka di ima mais walwar de do ibe taka ta chugudi Fati, c'est simple. Biga wara yin kadima. alle ba nyini ngadine make bo be ne malo boni la atigi mago baga warla bire sansa ibe saka boga dinima ne figa galon wera de tugotigi ngone bora ngone takara dugu kono ngo urgence do ene soro mais ka yena bo chugodi de papa i chugora ba to ku ka yena bo e ne mkusugui e ne bi bolo do ne kar mor kono mu la be nyesra la e ne be nyonga ya ne bolo be do kar mor kono mu me bolo senegal mor kono Comment est-ce que me kama kono? sigi ga kono mi sigi le no ki kono ke
itara walwar de tanguna ma digira na ma fi mai ni ngadi alle ba ni ngadi ma ke alle ne ba ni ngadi ma ko be bita balia mwere bina fo ko fati kalabanche mso go bonila ha ita walwar tanga sa ngar mor kono mega pumi fe ibe ka kla fo ke e ba sara ti ba sara bisa sara biya mega problem ti ka sara yoro ni ma fo ga problem te nga sa ni yo nya fo ni na karsa ni mo go be warla solutions kumbe soro la mi te go war fe na mais ni ma fi sa no ga dono le da fo o sara dono law jane ku ngadu la bisa ka kumbe sa solution wara ni nga o ke ke tanya na bo mais ni donné flolo ti fo na ma go ba ga warla bi o be ga choko di sisa ha ebno ti ga war bo sansa ngadia non ce qui est sûr les flana bembi ka war ni ngadi clé flana le tina bi malo datu ishi ko robara ko sugudo makana na mugo toro sa fati yin toro wale fati o bidaya cheno ne ga warta ke ngaka kuma fuka ta sai fu yoro la tibi nduwa ala wa fote mi ne kunwe mo so yi ni jugu ibado abire nya don akobi bulo jugu mi ngani ala sona mi ga wari ni gadim ba fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya